ngifisa utshela odadewenu uyazi yeah ukuthi engafundiswa kona nengakubona mina nengakuncele empungeni endala nengakubona nengisho emathongweni ubungozi bakho ngisho naseyinganeni engithuwe zona ngisho nasebantwini abasondelene nami ngisho nakodadewethu angeke ngibavumele ukuthi bayogeza angisho ukuthi into akwenziwa noma kunjani kodwa kuyinkinga yeah asiqalelana ke le ndaba khona izozwakala kahle ungabavumeli odadewenu makiwe emangcwabeni kuyofihlwa amasoka ngikhuluma ngesoka ngikhuluma nendoda umuntu ngikhuluma ngani ngesoka umuntu mhlawumbe onengane naye noma umuntu oyisoka ungabavumeli odadewenu behambe beyongcwaba isoka kodwa makade sibemjwayele lapha noma mhlawumbe kade ehlala nalo ulungile ukuthi angaya afike aqobe ko anyanisi ke kanjalo akhale nabo ke nje ayibhuqabhuqe kanjalo ngithi yabona kodwa mase kuthiwa isidumbu nasi sesiyeza nangephutha kumele abaleke axoshwe singangeni isidumbu ekhona ngaphakathi kuphi ekhaya lakho ekhala khabesoka ukuthi bebemamukele bemthanda bemnakekele benaye akusho ukuthi mase isoka selishonile sekufanele futhi abatshazwa abantu awubantu lokhala kakhulu abantu bese kuthiwa abantu uthande uyena obezwana naye angazi umyezwa yini ngizwa kahle uyobe uyigaxelise noma ngathi uthola umshado ngelinye lapho into eyothatha isikhathi ukuthi isuke kuye odadewena kumele baye emasokeni uma sekuthiwa asiyangcwatshwa ngizwa kahle lesikhathi kuthiwa nasi isidumbu sesinjengalapha yena kumele ahambe ngisho emngcwabeni akayi ngisho kuphi emngcwabeni akayi uma kuthiwa mhlambe ube nengane yebo ingane ifanele igezwe mase kugezwa khabe soka igeze ngembuzi leyo nenyongo leyo noma ngabe kuthiwani benzela ukuthi ingabanjwa zibopho zikayise nokuthi umkhokho ungangena enganeni kodwa yena akageza udadewenu nakho kwenziwa kudadewenu ake ngithi mhlawumbe uhlale eGoli isoka lakhe lasemakhaya mhlawumbe eintabeni zaselenga noma kuphi kwaZulu Natal ngizwahla uyafika kahle abe khona la ekhaya ashuqule mayishuqula vele ngoba bajwayele ukushuqula enze lokhu kuhloniphisa bonisa ngakho akusumthetho ngoba kasumakoti la ekhaya uyintombi angani makezwa kahle kodwa mase kuthiwa ke nangu ke sidumbu sesiyasuka ke moshwari sesize ekhaya kumele ayocelelwa ayenze njani acelelwe nje lapha angafika afihla ikhanda khona akalali khabe soka malishonile isoka uzogaxela hamba ayocelelwa lapha akakudli futhi ukudla kwala ekhaya akakudli ukudla komngcwabo walapho kushona khona isoka inhlobo ngizwakahle mawubona odadewenu hamba izinto sibhajwa hambe bese bethole imshado ibhidlika athi umuntu mina ngisamtholi kahle lo muntu sebeyaxabana ingoba leli soka limlandela lize lapha khona umoya wesoka usuka kuye uma yafike walingcwaba wahamba wayobuka okugcina ibhokisi walibuka wahamba wayokhala emangcwabeni liyamnamathela lisuke kuye uthanda noma ungathanda noma kuthi inkolo yakhe njani okokuqala lokho okwesingakho lokho okokuqala ekufanele nina nikhule nibafundise odadewenu sizwakahle ukuthi sisi uma iseshonile umfana wakabani ungambizi futhi umuntu ngosibali engakaza lobolela ekhaya noma bethuna engane odadewenu uyihlawulile akusosibali lo muntu umfana nje wakabani bani umfana wakabani uma isemdala phela uzomhlonipha mo ingane uthi ubhuti wakabani noma ubaba wakabani kodwa ngalinga nimbize ngosibali la ekhaya nani nizoyigaxelisa ngabafana bala ekhaya ukubiza umuntu ongakhiphile ngisho inkukhu umbize ngosibali indaba yami isekutheni ke uma nina ningabalekelela odadewenu bolekelele ubani ngoba bona uthando liyaqhophana madodana uyazi ndodana uthando liyaqhophana niyasaba nina ukutshela odadewenu ukuthi mabengenza amahlazo nemkhuba umkhuba lento yokuyomemeza emangcwabeni esokeni esazoqoma lo muntu uzosifakela umkhokho ukuthi amasoka azowathola amanye azohlala edlule emhlabeni ingakho uzothola umuntu ofika ibhuqa siyabuka lapha ubantu siyashutha sifaka ku TikTok bengeve emthanda abantu kanjani uyazi kwenzakalani uletha umkhokha wokuthi mayisebathola abanye kwenzakalani kuba nenkingi upart 1 la part 2 sikhuluma indaba yesoka sikhuluma indaba yani maselahambile emhlabeni wena dade qhelelana nokuyihlanganisa nemkhuba eyenziwa khabe soka benihlangane nesoka
ngothando mase lihambile emhlabeni liyanqamuka uthando ngizwa kahle ngoba abakwazi ukuthi bazothi bayaqhubeka bakulobolela bakushadise naye ebekade kuyiboyfriend ngaphandle makuthi wayesembesile ngaphandle makuthini wayesembesile ngaphandle kokuthi wayesembesile ngithi yabona sekukhona okuphumile kuthiwa ushembantu ke mawumthandile uyaqhubeka kuyahluka ke lokho uma wayesehlala naye sekumbesiwe ngithi yabona ngizwa kahle lo muntu ke kuyazi ukuthi besekhishelwe esembesiwe mhlambe noma eselotsholiwe sisho njalo iyageza ke lo muntu futhi uyalingcwaba isoka lakhe bese kukhona ukuthi kiwe emshadweni bese kukhona ukutheni kiwe emshadweni lo muntu ke sekubonakala ukuthi uzoba umalokazana kabantu bese lotshwa lapho ngoba bese kunempahla ezimphefumulo bese ekhulumise ifindo ngithi niyabona madoda ngezala ukuthi manikhula niziqonde lezinto ngoba ngiyaye ngibuya kakhulu emalokishini emalokishini ngengaya mina emngcwabeni bekhala amantombazana awu6 ebhoqabhoqa kungafunga ukuthi soprano ibhesi ngapha kwenziwani yini bekhala kangaka bekuyizintombi zakhe zihlangana khona lapha bezingazana ezinye ziyazana uyawubona kumkhokha nomkhubo osudaleka lesikhathi bekukhala kangaka beyibhoqabhoqa abanikazi balela ekhaya sekuzofanele babadilize babageza sebeletha umkhokha wenyembezi futhi sebevula ukufa la ekhaya ngendlela abakhala ngakhona ishaka kabili lento ngiyamvumela intombazana izokhala ibhonqabhonqela ekhaya makuzongena isidumbu ifaka umkhokha la ekhaya uthi ukufa kuqhubeka emathuneni kanjalo naye kanjalo uletha ukufa kuye kwenza ukuthi amasoka watholayo angahlali abenjani angahlali lalelani ke kwenzakalani nina ke nimgeze ekhaya udadweni nimgeza kuphi ekhaya ngoba useshonelwe yini iso nina ke sekufanele nithathe imbuzi ekhaya madoda sizwa kahle baba ayi udadewethu nakho la ngoba ngeke asukele kubaba phela athi uyalazi isoka lapha ubekome egangini nina niyazi baba sitha sizobika la udade nje obubona njengazathi akamhlanga ushonelwe isoka lakhe besicela ubaba amvumele ngoba sekwenzekile agezele ngoba manje ngamgezanga uzothelela abanye odadewabo ngani umkhokha wokushonela ngithi yabona ugeza kuphela ekhaya vala umkhokha wokwenzani wokushonela ngizwa kahle sisizwa kahle kodwa makade seneyingane neso ingane kuphela ehamba ziyogeza asibuyele nikuphathwani kancane nakho kokwenzakala neso lesikhathi kufika la ekhaya kweso isidumbu kumele maye lesikhathi ephuma lesikhathi enzani ephuma niyazi balandele nebhakede lamanzi balandele nani nebhakede lamanzi afake noma umnikelo angazi ke inqubo mina ngikhuluma umnikelo ngoba ngiyawazi uyasebenza abanye basenza into zezulu angifuni ukungena kuko lokho kuphela bamlande bamthathe bayemfuleni bayomdiliza isithunzi sikabani seso kushuthi bayomsusa ama memories bayomwasha isoka lakhe ngoba liphumile emqondweni benzela nalo isoka ukuthi uma lifika niyangezwa ngithini manje limthanda lingabheki ukuthi uphi makuthiwa lizobona phela maselihambile angazi kodwa bayothi nje siyacela ke